tsewe tropo tromotso ngaso tenda lobsen alekor achik tsikuma dubu guba. Expression très simple, partie 9. Lobsen ngema nolola ngaso Zemdok Matches la song dit Zemdok Matches Kandre Pechechegire, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Gesi ngaso tropochikla sochacho l'abdu de kon merci lendu merci l'abgire merci tes lugronong ne soyez pas timide l'abgire Zendok mache gukaptila tendra pechechigire merci ki jela merci misu kyang misushigi nazola merci l'abdu gokaptila nazo ne soyez pas timide pechechigire Chetangi merci gijela ngaso kandrel lentubgire c'est normal lapnayang jigire c'est normal tenda karre teni gunten chikre di charchen chikre yamena deni chertang chikre chertangre ropa chechok keyo mare denta yore wa oya nikela ropa chechok keyo mare o denta yore ani tuchiche l'abdu sampala merci l'abdu sampala tejela quand elle ngore avec plaisir l'abdu Katuk ke gyochenak plaisir sanani kibo na gawa avec sanani tong nyamdu inayon pe getola de di nga hachang gabochung di cheyala avec plaisir tenden takre oya merci avec plaisir teden takyore kibo tangyamdu kibo ngangne ni dit chesong chepare oya bonne continuation di Nazo yang pechachigire tedunta karre kieran muntune benson cheyala dele yonwa mundunshu bonne continuation oya bonne continuation kadu pechachigire nazo mi sushigi ropa chepe jela kongi merci la du sampala natso par drogire tendra la vigere bonne continuation muntune benzon yapo dentra cheala delek yonwa mendun shus tenta fiore oya bonne continuation continuer sanan muntune tendra che tenta fiore merci à vous aussi Misushi ki ngaso la merci la du ngaso chisina qui est la yang tujishe shugiyus lam de Dieu. Merci à vous aussi qui est là la deux n'arriva donc agi gang la tsek tung tung chikiore merci à vous aussi oya ani men yamena gandunche men gandunche migo gandunche di kandere non merci non
merci. O tere, misama hako gyo